Achraf HAKiMi ni umukinnyi w'umunyamaroc wabigize umwuga, akaba akina ku ruhande rw'inyuma mu ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa muri shampiyona ya Ligue 1, akanakinira ndetse n'ikipe y'igihugu avukamo Maroc National Team. Ku myaka 24 niyo mukinnyi uhembwa amafaranga menshi mu gihugu cya Maroc. Muri iki cyegeranyo mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Ismail Mwana Kalisa, tugiye kurebera hamwe Achraf HAKiMi ni muntu ki, amafaranga atunze, amafaranga ahembwa, ayo yinjiza buri munsi, Achraf HAKiMi ibimuranga, ndetse nibiheruka kuvugwa kuri we n'umugore we bijyanye na divorce. Iyo byose ni muri iki cyegeranyo, nguhaye ikaze. Achraf HAKiMi yavutse ku itariki enye z'ukwa 11 mu 1998, avukira i Madrid mu gihugu cya Espagne. Avuka ku babyeyi b'abanyamaroc, ndetse nubwo yavukiye mu gihugu cya Espagne azwi nk'umunyamaroc, nibwo bwene gihugu bwe buri international. Ku byerekeranye na kariyeri ye yo gukina umupira, Achraf HAKiMi ku mwanya akinaho ni umwe mu ba mbere ku isi. Achraf HAKiMi ashobora gukina nk'umuwinga cyangwa se agakina kuri wing back. Achraf HAKiMi ni umuhanga mu byerekeranye no gutera ballon ndetse no kudefanda. Ibi byose uyu muhungu Achraf HAKiMi arabishoboye cyane. Achraf HAKiMi yakiniye igihugu cye bwa mbere cya Maroc mu mwaka wa 2016, akaba amaze kugitsindira ibitego birenga 53. Achraf HAKiMi yakiniye ikipe ya Maroc mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2018, ndetse anagikinira mu gikombe cya Afurika cyabaye mu mwaka wa 2021, ndetse akarusho yanitwaye neza mu gikombe cy'isi giheruka ubwo yari kumwe n'ikipe ya Maroc mu gikombe cy'isi giheruka, bakagera 1/2 mu gikombe cy'isi. Ni amateka yarabayeho ubwo ikipe ya Afurika, ikipe yo muri Afurika yageraga muri 1/2 mu gikombe cy'isi. Aha igihugu cya Maroc cyari kibifashijwemo cyane n'uyu musore Achraf HAKiMi, bakora amateka atari yarigeze abaho. Achraf HAKiMi yarezwe n'ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Yakuye mu kademi kayo kugeza ubwo mu mwaka wa 2017 yagiriwe icyizere agashyirwa mu ikipe nkuru ya Real Madrid, aye nawe yatangiye kugaragariza impano ye, atangira gushyirwa ku ruhando mpuzamahanga. Ikipe ya Real Madrid yahise imutiza mu ikipe ikomeye ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage, ayikinira seze ebyiri guhera mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2020. Uyu mukinnyi yakinnye imikino 54, ayitsindira ibitego birenga 7. Mu mwaka wa 2020 ikipe ikomeye yo mu Butaliyani yitwa Inter Milan yaguze uyu mukinnyi Achraf HAKiMi, imugura n'ikipe ya Real, aho yamuguze amafaranga arenga miliyoni 40 z'amayero. HAKiMi akigera mu ikipe ya Inter Milan yagize sezo nziza, kuko mu mikino 37 yakiniye iyi kipe yatsinze ibitego birenga 7, ndetse iyo sezo yanafashije iyi kipe kwegukana iki gikombe cya Serie A. Mu mwaka wa 2021 ikipe ikomeye cyane yo mu gihugu cy'Ubufaransa Paris Saint-Germain cyangwa se PSG yahise igura uyu mukinnyi arenga miliyoni 30 z'amayero, ndetse inamusinyisha kuzajya imuhemba miliyoni zirenga 11, imusinyisha imyaka 5 muri iyi kipe. Twihuse cyane, reka turebere hamwe amafaranga atunzwe n'uyu mukinnyi Achraf HAKiMi, umushahara ahembwa, ayo yinjiza aturutse ku bafatanyabikorwa. Achraf HAKiMi
bivugwa ko atunze arenga miliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo ngayo tuyashyigize mu manyarwanda arenga n'ubundi miliyari zigera kuri 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Aho ngaho n'amakontra yasinye, umushahara ndetse n'agenda aturuka mu bafatanyabikorwa n'uduhimbaza musyi, byose hamwe rero bikaba bivugwa ko uyu mugabo atunze arenga miliyoni 17 z'amadolari y'abanyamerika. Ku myaka 24 gusa, Achraf HAKiMi yinjiza umushahara ugera kuri miliyoni 14 n'ibihumbi 550 kuri biri sezo akina muri PSG, ndetse umushahara we ku cyumweru ukaba ugera mu bihumbi 279 n'amafaranga 808. Reka rero tugushimire cyane wowe wakurikiranye iyi video kugeza ku musozo wayo. Ndabizi abenshi mwe mufite amasiko ku bya Achraf HAKiMi bitewe n'ibiherutse kumuvugwaho kuri divorce n'umugore we, bagatangaza ko ari umukene, umutindi nyakujya utagira n'urwara rwo kwishima. Ariko ngira ngo tuguhaye ukuri ku bya Achraf HAKiMi, amateka ye, umushahara ahembwa, amafaranga atunze kugeza ubu. Reka rero mwibutse niba utarakanda subscribe kuri channel ya Furaha TV, niho usanga ibintu by'ubwenge. Yikande nurangiza kuyikanda kandi urabona akazogera urabona ku ruhande nako kandi kugira ngo uzajye kugeraho uri wa mbere. Ngiye mwumvaga nk'ibisanzwe na Ismail mwana Kalisa. Imana ibarinde. Ciao ciao.